Buat namanya Patricia, tahu siapa? Patricia. Ayah. Tuan rumah. Namanya Petri. Yang punya lauk. Barang majikan tua sayang. Buat bos pelem. Sebatas impian demeni sampean sayang jaga panas ngarepakeun hujan beli bakal terjadi beli mungkin ini najan sepirang gandrung asti tuan rumah yang punya hajat sayang Mama Petris. Mamanya Petris, mamanya Petris yang punya gayang gandong balik ning sepucuk ide tapi sayang beli bisa didikeun kayak orang bisa wis ana rabine demene mung sebatas impian ibarat bayangan ning banyu sekarang senajan dijauh agar ora kenal main pipi pipisku sayang no Bilkis paling sayang Nok Bilkis sebab rampini nyading ini iringan Nok Bilkis 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 maning Nok Bilkis Nok Bilkis sayang Nok Bilkis Nok Bilkis Nok Bilkis sing lagu Nok Bilkis Nok Bilkis Nok Bilkis Nok Bilkis Nok Bilkis Nok Bilkis Aku majikan namanya Petris, namanya Petris, Nok Bilkis, Nok Bilkis, Nok Bilkis maning. Kesuwun kanggo Nok Bilkis.